Na imanju kompanije Atus Fructum, kompanija BASF, danas je pozvala oko 100 proizvođača, pre svega voćara i vinogradara, ali i stručnjaka iz oblasti zaštite bilja. A naš sagovornik Siniša Ilinčić iz kompanije BASF pomoće nam da čujemo koji su razlozi i ciljevi današnjeg okupljanja. Pa evo Siniša, šta je bio cilj okupljanja? Pa, cilj okupljanja bio je razmena znanja i iskustava. Sve su ovo vrhunski proizvođači i svako zna neki trik u proizvodnji koji je važan i koji može pomoći komšiji, prijatelji, kolegi i tako dalje. Onda mi koristimo ovako da skupimo ljude, da sami prenesemo jedan deo znanja i da čujemo drugi deo znanja, sami da naučimo, jer samo to znanje nas može vući napred i samo znanje je budućnost. Teorija je jedno, ja pretpostavljam, ali što kažeš, iskustvo i znanje ljudi, stručnjaka na terenu, proizvođača je jedna potpuno nova dimenzija i oni prate šta se događa i što kažeš, onda mogu jedan drugome i da razmere neko svoje iskustvo, znanje i unaprede sam posao kojim se bave. Ovako, ajde da budemo iskreni, da ne kažemo krajnje surovi. Naša zemlja od 10 miliona ljudi zavisi direktno od poljoprivrede. Direktno sve zavisi od poljoprivrede. I sad, a poljoprivreda zavisi od stručnjaka koji se bave poljoprivredom. Do pre nekoliko godina bilo je preko 1500 praktičara. Praktičari su važni, koji su na njivi, koji rešavaju probleme. U zadnjih nekoliko godina broj praktičara u poljoprivredi sveo se na par stotina, što bi značilo da se temelji cele naše poljoprivrede mnogo ljuljaju. Mi pokušavamo da osnažimo te temelje tako što pokušavamo i da sami učimo i da obučavamo ljude. Nije suština da se kupi samo od jedne firme proizvod. Suština je da proizvodnja bude dobra. Kad je proizvodnja dobra, onda smo svi dobri. Kad je proizvodnja loša, džabe koje šta koristi ako proizvodnja nije dobra. Na ovom skupu voćara i vinogradara prikazan je ceo BASF-ov program zaštite. Nekoliko novih preparata su i posebno istaknuti, jer su oni, kako kažu stručnjaci, budućnost zaštite bilja. Faban se sastoji iz dve aktivne materije, u pitanju su delan i pirimetanil. Obe su dobro poznate, ali ono što je bitno, potpuno nova formulacija koja je smanjila isparavanje aktivne materije pirimetanil, pa je taj proizvod dobio širi okvir za primjenu. Znači, može se koristiti pre cvetanja, a može se koristiti i nakon cvetanja. Čisti preparati na bazi pirimetanila, da ne pominjem sad nazive, proizvođači znaju, mogu se koristiti praktično samo do cvetanja kada su temperature niže, zato što je proizvod sam po sebi isparljiv. Kod Fabana može se koristiti i kada je toplo i kada je hladnije. Ova kombinacija ima i odlično kurativno delovanje, što znači da se može primeniti 48 sati nakon infektivne kiše, ali daje i odlične rezultate kao preventivni preparat. Drugi proizvodi koji su takođe bitni u BASF-ovoj tehnologiji zaštite svakako su delan koji je dugo godina oslonac naše tehnologije i dobro poznat svima. Poliram, možemo da kažemo, se vratio na naše tržište. Pre svega ga preporučujemo u periodu do cvetanja, znači za preventivnu zaštitu od čađave krastavosti. Iz te grupe preparata koja se zove ditiokarbamat imamo veliki broj proizvoda, ali poliram je jedan i jedini. Vrlo teško se proizvodi i ono što je jako bitno, od svih preparata iz te grupe najmanje štetno delovanje na predatorske vrste, što znači pošteđuje predatore crvenog pauka. Ako koristimo poliram, manje problema sa crvenim paukom kasnije. Stručnjaci su istakli još jedan dobro poznati BASF-ov proizvod, a to je fungicid Belis. Njega proizvođači pre svega koriste za zaštitu jabuke 14 dana pre berbe, jer on sprečava pojavu skladišnih bolesti. Ipak, ovaj preparat pogodan je i za fazu cvetanja, jer odlično deluje na pepelnicu, moniliju, alternariju i druge bolesti. Kada je reč o vinogradarskoj proizvodnji, BASF ima zaokruženu paletu za zaštitu bolesti vinove loze. Ono što smatramo za vrlo bitno jeste preparat Orvego, koji je namenjen suzbijanju plamenjača, jedan lokal sistemik u kombinaciji sa jednom preventivnom novom aktivnom materijom, u pitanju iniciju. Ono što njega odlikuje jeste vrlo čvrsto vezivanje za voštani sloj kutikule. Pošto najviše voska ima upravo mlade bobice, znači koje se tek formiraju, kao i peteljke u fazi cvetanja. A to je ujedno, može se reći, i najosjetljiviji period za zaštitu od plamenjača, zato što praktično štete koje tada nastaju od plamenjača, one su nepovratne. Zato Orvego preporučujemo upravo tada, najjači je upravo onda kada je i osjetljivost grozda
najveća. Naravno je odličan i u zaštiti lista, ali kad je u pitanju zaštita bobica u fazi cvetanja i nešto kasnije, znači praktično proizvod bez premca. Za zaštitu od pepelnice u vinogradima BASF-ovi stručnjaci preporučuju preparate Kolis i Vivando uz podršku dobro poznatog Kumulusa. Da bismo se u reči ovog stručnjaka uverili, pitali smo i posetioce, iskusne i dobre voćare i vinogradare, da li su zadovoljni rezultatima BASF-ovih preparata. Da ne kažem, skoro isključivo njihova sredstva koristim, pošto imam jako dobru saradnju s njima. Imam druga iz moje generacije, iz škole, koji je zaposlen u BASF-u, vršim i oglede za njih i vrlo sam zadovoljan sa njihovim proizvodima. Pretpostavljam što kažu da rade posao, da rešavate probleme i da na kraju vašu proizvodnju činite uspešnom i profitabilnom. Jeste, sva moja proizvodnja koju imam na 6 hektara se prerađuje i plasira kao krajnji proizvod kao vino. I ovako, znači, odlučili ste se za kompletan program njihov, pretpostavljam, ne bez razloga, jer nije lako isterati vinograd tokom godine, naročito u prošle godine je možda bilo puno izazova. Je izuzetno teška bila, ali uz savete zastupnika BASF-a i mojih prijatelja sam uspeo da sačuvam rod. Šećer mu nisam, koliko je bilo, koliko je sunce dalo da se stvori šećer, ali grožđe sam sačuvao od plamenjače pepelnice uz sredstva BASF. Žika Karaklajić iz Brestovika već je dobro poznat voćar širom Srbije, naročito kada je reč o proizvodnji nektarina. Koristim puno hemije BASF-ove. BASF je jedna moćna kuća koja ima izuzetno čistu hemiju. Znate šta je BASF? BASF je moć. Iako si dugogodišnji voćar i sigurno imaš mnogo dobrog iskustva, da li ti ponekad zatreba i stručni savet od stručnjaka iz kompanije BASF u smislu nekada tehnologije, pravilne primjene nekog proizvoda, adekvatnog vremena, termina? Pa ne nekad, meni treba uvek. Meni treba uvek savet ljudi koji su u struci. To samo ludom čoveku ne treba. Struka i nauka, ja ne mogu da pratim struku i nauku kao ljudi koji su plaćeni za to. Ja sam voćar koji se bavi poslom, voćarstvom, a ljudi iz BASF-a uvek su meni potrebni. Razmjena iskustava i savjeti stručnjaka u voćarstvu su veoma važni. Uz njih, dobru modernu tehnologiju i trud i rad u voćnjacima i vinogradima, dobri rezultati su neizbežni. Na kraju, kaže Žika Karaklajić, dobar i kvalitetan proizvod ne može se proizvesti ni bez dobrih i kvalitetnih preparata, a takvi su upravo BASF-ovi.